Znam da su ljudi očekivali da ću na ovu temu reagirati prije, ali jednostavno sam čekao da se stvari malo stišaju i onda da ja objasnim o čemu se tu radi. Dakle, pričat ću o tome zašto ove godine nisam bio u YouTube Rewindu, jer svi mogući svjetski portali pišu o tome zašto me ove godine nema. Jer je iskreno čudno, jer me je toliko godina bilo i onda sad ove godine... di je? Tako da mislim da je vrijeme da ja objasnim svoje viđanje situacije, ali za to je najbolje krenuti od početka, jer pretpostavljam da vi koji ste tu najduže znate da sam ja u YouTube Rewindu od 2013. Mislim da je 2012. bio prvi. Tada me nije bilo, iako sam već tada bio dosta poznat YouTuber. Tad su se isto ljudi pitali zašto mi nisu ubacili 2012. u YouTube Rewind, ali ja nisam pitao nikog niž i tako je bilo. I onda me baš zanimalo da li ću biti 2013. Ali 2013. su me zvali i čak su došli kod mene u Cerovlje da tu snimimo to. Tako da ajmo baš pogledat kako je to izgledalo u 2013. Iskreno se ni ja više toliko ne sjećam kako je to tad sve izgledalo. Stavili su me bili na sam kraj. Da, na sam kraj YouTube Rewinda, valjda baš zato da vide da li će ga staviti ovaj put YouTube ili ga opet neće uključiti. Tako da kao neki teaser je bio. Da, to se baš vidi tu u Cerovlju na obali kad smo bili. I onda kao da je taj YouTube play button doplivao ovamo. Jednostavno su mi rekli uzmi taj play button iz mora i ne znam, radi ono što inače radiš sa stvarima. I onda sam ja to uzeo, ja sam to tresao, mirisao ko neki frik, pa sam vrišto u njega jer... sam vrišto. I onda sam ga zakopao i pokrio s kamenjem. I ljuto sam otišao ča. Mislim, ja sam to napravio ko scenu, da oni misle da sam ja ljut jer nisam bio prošle godine, a oni su to ubacili i misle da ja glumim. Ali dobro, ajde, bar sam na kraju bio unutra. Kako oni nisu znali da sam ja zapravo to napravio iz ljutnje 2013. Oni su me zvali 2014. Opet smo snimali u Cerovlju, ne znam ako ste kad bili u Cerovlju, ako niste ovako vam to izgleda, tako čisto da znate. Tu sam morao otvoriti vrata. I rekli su mi stavi ovu majicu i budi freak. Tako da to sam, ja mislim, odradio odlično. Opet YouTube play button, samo što sad nije u moru, nego u mojoj torbi. I kazeta Rewind 2014. 8X. To je moja ideja bila. I onda ja to kao ubacim. E sad, tu je interesantno. Znači, mi smo tu scenu snimali bar jedno 38-39 puta. I sad krenulo je na prvo i kao, ajde pleši na tu muziku i sad sam ja tu... I kako smo to ponavljali. Ovo je bio taj zadnji put kao uspješan, gdje mi je već bilo pun kurac i baš se vidi na meni da mi je bilo pun kurac, ovo nije ni plesanje, ovo nije ništa. Ali to je moralo na kraju biti to ono najbolje jer više nisam htio snimati, to sam rekao gotovo je. I onda sam kao morao skočit, a sam se morao zaustaviti na tom nekom krovu, to je naša zgrada tu, kuća što smo snimali. Znači ja sam trebao kao hop i tu stat. E sad, kako smo taj krov ja i tata radili skupa, taj krov nije bio baš najbolji. Tako da na kraju je sve otišlo u pizdu materinu. Nije se srušio samo krov, nego na kraju je sve otišlo u kurac. Ali se ljudima to kao svidilo i to su ubacili unutra. Tako da za YouTube Rewind je bilo dobro, za našu kuću ne baš najbolje. Ali bar od tog dana dalje ja i tata više ništa nismo zidali. To je bilo prvo i zadnje. 2015. sam opet bio unutra, normalno. I to su me ubacili sa nekom ženskom. Opet možete vidjeti da smo bili u Cerovlju, to je stari grad Cerovlje, se vidi po krovovima. Uglavnom ta neka ženska koju ja nikad nisam vidio prije je bila sa mnom, ali nije loša. Išli smo kasnije kod mene u konobu na dec. Na dec. Plan je bio da ona kao da bere neku godinu, odnosno godinu kad je kao YouTube krenuo. Ta 2015. mi je isto bila interesantna jer te godine sam baš imao kariranu fazu. Znači taman mi je brada onako malo narasla, malo se oblikovala. I taman mi je tata kupio prvu sjekiru jer se njemu više nije dalo cijepat drva pa je rekao evo ti budalo pa se cepaj. I onda mi je mama počela kupovati te košulje i onda jebi ga. Mislim nije da sam ja imao fazu nego nisam imao šta drugo obući.
2016. mogu već reći da je počeo pad, već reći. Ja mislim da možda ako sam dobre 2 sekunde bio, znači ovaj lik iz Dude Perfect, a ovaj Ginger Beard motherfucker, mi je dobacio kao opet taj YouTube play button i opet sam ga ja kao stisao. I opet se neki kurac desio, ali to se nije niš desilo, nego to je opet ta moja gluma, kužiš. Tada su me malo ubacili, jer sam taman sam onako malo bio u nekoj fazi gdje sam razmišljao pustiti YouTube, nisam baš bio čist. Tu sam se već okrenuo malo boci, makar sam i prije bio okrenut boci, ali tu je baš bilo malo jače. To se svi sjećate kad sam objavljivao one videe iz auta, a mislim svi znate šta se tada dešavalo, tako da bolje da se ne vraćamo u to nazad. Pričamo mi o onome zašto smo tu došli, tako da ne bude sad, odmah čim krenemo tome, jebenica. YouTube Rewind 2017. godine. Šta se desilo? Zašto nema Noisy Boya? Zašto nema Noisy Boya? Ja pretpostavljam zašto je to. Bog ti Željka Markić bila mama. Ne, fuck, fuck my life, ej, fuck. Šta smo live? Pistamo materina. Ja ne kužim, mislim okej, to nije bilo u redu, ja sam se ispričao, ja sam rekao, ispričao sam se i svima iz Živog zida ili koje, ne znam kako se zove ta pička materina što ima, čuj mene opet. Ali svejedno, nisu me stavili unutra. Tako da ja iskreno nisam još pogledao YouTube Rewind 2017. Znam samo da nisam unutra. Tako da ajmo zajedno pogledat šta se dešavalo i kako to izgleda kad nema glavnog unutra. Nemam pojma ko su ovi ljudi. Šafaka Despacito se dešava. Ok, ovo ćemo premotati jer nema boga da opet slušam Despacito, to nema šanse. Gle jebote i fidget spinner je unutra, ja nisam. Ma šta ste pukli, ej. Ok, sad ajde, bar njega znam, ajde bar neki gamer, ajde barem to. Zamisli da nađemo Željku Markić unutra, pa ja bi si propucao glavu. Ej, ma ko su ovi ljudi, molim te? Pa ja ću se ubiti, ej. Fora mi je muzika, ajde. A gleo... Otkud mi je to poznato, ej? Di ste to vidjeli da mi je samo znat? Majko moja, ej, majko moja. Ovo ćemo premotati u 3 pičke materine. Aj, majko, još i ova pjesma, pa ja ću se ranit. Evo, i šta tu me nisu mogli ubaciti. Znači, recimo tu gdje je 5 ljudi, makar iza, na vrhu zgrade, da stojim, da mašem ovako. Šta je to? Jel to jebeno teško? Pa... Me jebeš da je Jake Paul unutra, a ja nisam, jel me jebeno jebeš? Ajde da je Logan Paul, ajde još bi rekao, al Jake Paul. Evo ga Logan, ajde Logana mogu podnijeti. Ali nemoj Jake, ajde dobro, barem je imao ono, 2 frame-a, ali to su i meni mogli dati, 2 frame-a, samo klip. Ali ne, nećemo Noisy Boya staviti unutra uopće. Gle opet Jake Paul, ma ti me jebeš. Gle. Pa si ti koliko su oni njima dali, ba to... Floris Lava. Šta Floris Lava je u kurcu Rewindu, ja nisam. Ajde, bar je Men's Not Hot unutra. Ajde, nek je on. Bolje ovako završiti video nego sa glupim YouTube Rewindom. Nadam se da vam se svidio video i nadam se da vam je sad jasnije zašto mi nije bilo ove godine. Pišite u komentare ako me želite vidjeti 2018. i pišite YouTube-u, obavezno im pišite da Noisy Boy sljedeće godine mora biti. Vidimo se ljudi, pozdrav!